twongeye kubaha ikaze abakunzi ba CC Free TV. Kuri uyu munsi rero tugiye kubereka abahanzi 10 bo muri Afurika bakorana na Illuminati. Kanda subscribe wowe niba utarayikanda kugira ngo uzajye ubasha kubona ibyegeranyo binini tugenda tukugezaho. Ku mwanya wa 10 rero nk'uko mubibona turahasanga umusore ni Ali Kiba. Ali Kiba ni umuhanzi w'umunyatanzania uririmba injyana ya R&B. Ali Kiba rero niwe uza ku mwanya wa 10 umuhanzi bakorana na Illuminati. Dukomereje ku mwanya wa 9 turahasanga Koffi Olomide. Uyu ni umusaza w'umuhanzi w'umukongomani wamenyekanye cyane mu ndirimbo z'injyana ya rumba. Uyu rero nawe niwe uza ku mwanya wa 9 mu bahanzi b'abanya Illuminati muri Afurika. Dukomereje ku mwanya wa 8 turahasanga umusore Olamide. Olamide nawe rero ni umusore, ni umuhanzi w'umunya Nigeria uririmba injyana ya R&B. Nawe rero ni umuhanzi uza ku mwanya wa 8 w'umuhanzi bakorana na Illuminati muri Afurika. Ku mwanya wa 7 turahasanga indi. Umwanya wa 7 turahasanga umusore wo muri Tanzania nawe undi ni Rayvanny. Nawe rero akaba yaraje kuba ajya muri Illuminati. Rayvanny rero nawe ni uza ku mwanya wa 7 mu basore bakorana na Illuminati muri Afurika mu bahanzi. Ku mwanya wa 6 turahasanga umusore wo muri Nigeria nta wundi ni Wizkid. Wizkid rero nawe ni umwe mu bahanzi bo muri Afurika bakorana na Illuminati. Nk'uko mugenda mubibona mu ndirimbo zimwe na zimwe zabo, ibimenyetso bagenda bakora bigaragaza ko mu by'ukuri ari abanya Illuminati. Mwanya twuze cyane ku mwanya wa 5 turahasanga umusore w'umunyarwanda ubu nta wundi ni Itahiwacu Bruce Melody. Uyu rero nawe yaje kuba nyuma yo kwamamara yaje kuba ajoininga Illuminati. Uyu rero nawe ari mu basore 10 bakorana na Illuminati, mu bahanzi 10 bakorana na Illuminati muri Afurika. Dukomereje ku mwanya wa 4 turahasanga umusore wo muri Tanzania nawe ni Harmonize. Rero nawe yaje kuba ajya muri Illuminati. Uyu rero nawe maze n'igihe muri Illuminati.
nyuma yo kwamamara yaje nawe kuba ajoyininga umuryango wa Illuminati. Dukomereje ku mwanya wa gatatu turahasanga umusore wo muri Nigeria, nta wundi ni Davido rero nawe umusore w'umukire cyane, umusore ufite amafaranga menshi nawe, ariko nawe akaba akorana na Illuminati. Ku mwanya ku mwanya wa kabiri turahasanga Diamond Platnumz ni umuhanzi w'umunyatanzania uzwi cyane nawe mu njyana ya R&B. ni umuhanzi nawe rero akaba arimo gukorana na Illuminati. Kwibuza cyane ku mwanya wa mbere turahasanga inde. Ku mwanya wa mbere rero nta wundi ni Burna Boy Graham. Burna Boy ni umusore w'umunya Nigeria nawe uririmba injyana R&B. nawe rero muribuka ko ejo bundi aheruka gutwara ibihembo bya Grammy Award. uyu rero nawe ni umwe mu basore mu bahanzi bo muri Afurika bakorana n'umuryango wa Illuminati. Nk'ayo nguko rero twabakoreye icyegeranyo cy'ubutaha tuzaza tubereka mu ndirimbo zabo none ibimenyetso bimwe na bimwe bagenda bakoramo byerekana mu by'ukuri ko ari abanya Illuminati. Kandi subscribe wowe utarakanda ntuzajya ucikwa n'ibindi byegeranyo bishyashya tuzajya tukugezaho buri munsi. Ciao. Thank you.